салом алейкум дӯсто ҳамватанон обуначӯи канали Эшони Халифа. ин манзараи зебои шумо мебинед. имрӯз ҳамҷа қад гузаштам, хостам як наворчак бикунам барои шумо нишон бидам. оидирам як камтар хайтон гап дорам. ҳамир шумо мебинед ино гил нестай. ин як намуди растанияй. ин равған тайёр мекунам. чим чӣ қадар равғани барои мошин боша ёки хурдани боша, хулоса равған тайёр мекунам. ҳамин мисол ин акоз гулаш кам рехтестай. тақрибан як моҳ пас дигада полни медраванаш, ҳамаша медраван. я зироати бо дубора тайга нав мекоран. ягум чиз дига. порина дайҷа ин ҷав буромадаи кам ҷода. порина дайҷа ҷав буд. мисол як коридагиян да солда ду ҳосил мегиранд. я бояд ягум ҷава як гандум ягум чиз дига. хаёз бо мо дига заминошам нишон метам. ки заминошро нигоҳ кунед чӣ қадар ҳамин маҳсулотое ки мекоранд гандум, ҷав, дигар ҳама замин хеле базеб буромадагида. шо шухру. ина инҷа оз мо мерим иншоллоҳ аюҷа аю сари пул уҷора нишон метиҳем. инҷа ҳамки ҷангалака. ба фикрам ки чия ҷӯи светай. ба фикрам ҷӯи светай. ин мошини эшонай. зулфош парешон. инаи ҷангалое ки шумо мебинед, ҷангалода аксарият дарахтҳои мевадорам зиёдтай. маҷора омадагӣ бисёр омадагӣ маҷо мева, сев, зардолу, гелос, нок. оно ба фикрам гелосалус болоакош сирхишта чим валло алам. хавли мебинем ура. бимо ағалла болои мос бурем. ҳама хеле мақсад. ман дар ҷо бисёр гаштагиам. ҳозир болои мос бурем, болои мос тамошо кунем да. базев. инамё дарахтҳои гелосай. ина дарахтҳои гелосай. шикану мехашам та барои паррандаҳо. ин ҳами заминай. ина дарахти гелоса ина пеш қад гузаштем. дарахти гелоса ин ки қурикош кандаги хурдаги не. диди? ҷакош кандаги. хай манзара хеле аҷоиб манзара айда. нигоҳ кунем манзараро. ин замин ама замини намуни хеле гиле гуфтам, аммо рӯғанаш мекунам я. инҷа. инҷа як чиз дига таъҷибише ки инҷа раи чия? Раи оҳангарда. қатора. ин ҳами қадар заминое ки дар ҳами дочлан аст, олмон. ҳама қадар заминое ки ҳаста, ҳамаш ягон замин холӣ намемонад. ҳама ҳами заминоро дар як сол ду ҳосил аз ҳами замино мегиранд. ки ҳами давлат худаш дар шимоли минтақаи дунё ҷойгирай. аз ҳамаи заминош ду ҳосилӣ мегира. ягон чӣ холӣ нест. гандум, ҷав, ҳама чӣ мекорад. бемон сабрам боз замин чиша нишон метам. хулоса гандум, пиёз, савзӣ, нархит, ҷав. ини замини гандума ина. картошка ҳамаи чиза мекорад. ҳамаи чиза мекорад. ҳамаи чиза мекорад ба замин ки хак ма тақрибан ман нагум ки Германия чӣ иқтисод дорад, чӣ пешравӣ дорад. ман нагум шо. чӣ бугум шумо ҳаматон медонед. миллиардҳо евро ами техникаву технологияш даромад дорад. ба замин ана ҳами тамоми заминош коргирагиай.
Неким хайё ки аксарат давлат юро дастгирӣ мекунад деҳқоношуда тракторуш мета, доруш мета, тракторои нави замонавӣ, дору ҳамаи чизро мета ки ҳам хеле замина гариниш мекунада ки ҳамаи чизиш бурӯя. Чизе якоре ҳам деҳқонда меташ давлат ба нархи дастрас арзон. Овози гӯспанда. Ма фикр мекунам дар ҷои гӯспанда чи? Овозои хисрбачаи омалӣ. Овози и хисрбачаи омалӣ ҳам ҷа бидиям. Хисрбачаашо, бачаашо, домодошо. Ҳам ҷа бида. Шумо да маълум нест? Ина надиде гӯспандора? Инҷа бидиям. Дар рӯи замина. اینجا چیزی کوریدگی بدن راستی تیرامویی نبود. من هم زمین دیگه بودم خیلی جفت کردن شونا تیرامو چیزی کوریدگی بدن او را با فکرم درویدن یه گندم نه کوریدگان گندم یک ماهایده با فکر تقریبا برای اگر تیرامویی نمیشی تیراموییش رو میشم میتونم تیراموییش علاقه بلند شدگیه این تیرامویی نیست باهوری ندم абарнам дер кардаган дар ю замини баҳоришон барвақт коридаги моҳи апрел аввало шуда буд ки охирои мардам хеле марда мекоранд ҷа ҳавош гарм оқахинак неста инаи чиле гуфтем шумо да замини ҷавай замини ҷав замини ҷавай аз ма бо байнтарак як агар шава медурам ин аспадиди тарак фермабоне аспад небурвардаш роҳат киста аспор ё фақат барои суворшавӣ мегирам барои дигар коруш не ина замини ҷавай нигоҳ кунен диди неми ҷавай این زمین جاو چند کشیدگی های برای من گفتم که این چیزی هسته این دیم حاصله تیرامونه چیزی کردگی بودن شلغم بود و چی بود چی کردگی بودن که گرفتنش اینه این زمینشون در زمستان نمی گنده می نمیخواه نمی کارانش تیرامو یا موی دکبر هم چکتون میکننش میبروی نمیخواد زمستان های در مخصوصا همین منطقه که ما زندگی میکنیم در همین منطقه دا برف نمیزنه برف بزنه خیلی یک روز زیاد بسه 2 روزه برف آب میشه نصف میشه خیلی منظره همه زمین رو دیدی همه زمین رو کوریدگی گندم جاو دیگرش کوریدگی همه دهخونی هم خیلی کپک کردگی دا ارد کیلوی ارد چند دیرم های ارد همه قیمت فاسونی خیلی بازیوش اگر در خون حسابش کنیم با پلی خون حساب کنیم اگر با چیز نیو خیلی با قدر پلی خون حسابش کنیم 35 دیرم 1 کیلو ارد اردی که همه صفت اعلاش 35 دیرم با هست تا مثال 25 دیرم 30 دیرم کیلوی ارد هم فرستم از تاجیکستان کیلوی ارد چند سم 2.5 سم 3 سم هم خیلی خلاصه خیلی این ویدیو را با آخر میرسونیم الله همتون نگهبان باشه برادرها ابونه شدن در کانال ایشان خلیفه فراموش نکنید که با ایشان اگر برنجه اگر دیگه تمام کارو بزیر میشه چی فکر عقیده دارید در کامنتار حتما کامنت کنین انشالله که ولی کامنتار رو بسیار خواندگیم در ویدیو دیگری ده ولی جوابش در ویدیو دیگری ده من نشون میگم تونا سوال دیگه تونا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته